باز دينارمان دروني كان جنس مرحلة Ev İraneri şaşık spî kozanvaneke Rojavayê Kurdistanê ye diyar bû ku mirovekê sange di nava xelkê Rojavayê Kurdistanê da. Dema behsê êgirtina wan kombûna hate kirin çavên wî ki jî rojek dibûn. هذه مثلا مدينة وضرب أم باش من مؤامرات كرد بين ونتوي بين هذه بيشيل هنا حاجة أمس مسافر بازل معناه هذه مكانة Eger nûçeya êgirtina wan kombûna bigihîte Mele Elî ew amade ye semayê ket û şahiyeka mezin jî li mala xwe danîtin. لأن الذكاء والإفلاك يشيك يعني يكيد قوي متفرق ضعفي وإيوك شعائرنا كرد شيخ مهدي خاني قدير رحمه الله بك يسوي كردا اشتغلي إجا تعاجب كريه وكي أزمان مدى حكمة خديدا والماجي دي دولة كنيدا يا بشوى جيمان محبوب Pek roja kombûnê her du aliyên Tevzanê û Encûmena Nîştîmaniya Kull Sûriye parêzgeha dûkê berdewam in. Lê dev û çavên wana diyar bû ku her dema li wan kombûna derdikevin ku çi encamên êklekerî elbet wana nebin. Çêrûka kombûnên her du aliyên Rojavayê Kurdistanê wesan dirêj bûye. Ji bilî ku gencan seredana vî cihê ken û nivîskar jû kesên bi temenên wekî Mam Elî jî bi pêya hatine da ku encamên va kombûna bidanîne. Hesine vî peyama kişwara bikin ku ew hemû aliyên Rojava bigihne encam. Masalane wê da. Dur. Sandagara Wafaka Serokê